ebrani adaje a wode ma yenti afi mo ayade dodo de we amafa mo apomuden serious no me ye me fe dodo nti ye ne doctor do what in kasa faseda ma dwumakuo no ni nti o na consultation free e ma bibia free de hia so be free hwe ne fenso asade wo mo number to ho no afre wo bibi kire wadwen a obeje so homeopathy ho kobo na wotwe ye kase o kire bebre wante hwe kura no entafo mpo homeopathy no nye the same e wo mse yare kro no anso ebeso bi obenya ebeso ne emenya enenso ye to aso nipa ku ben ene wo se wo mo ba homeopathic clinic ebeji no ana ba yare dog ya na se medase yare obia tumi no homeopathy no eba aha ayare sabia yo medase na wotwe nyina yedi nkomo afa homeopathy ho na ye kan se homeopathy ehwe yade bia nsa na betumetu yade na se no je se yehunu yade kro no ade kro pa ekura yade nim nti obi wo yamkuro wose menya osa ye pese yehunu de nti a wonya osa no obu ana ye moawa obu ana ye lot of acid in the body nti abu akwa na ye wo lifestyle ene de saade na ba ye wose yetimi tu yade na se de a wose yetimi hu no ena homeopathy no no so no ye kenyan immune system no ma immune system no etimi fight emwawa ewo honam duanim ene ne kwan a homeopathy de ye fa so wasa yade ye sa so aka say ye nuro no enye the same as orthodox medication na enye herbal medicine obi o ha officer homeopathy no no ye herbal medicine ye herbal medicine ye do no ye electronically generated medication eti ni sunsanso boni bia wo honam duanim into aba end point na say oba ekofa waduro no ma enya de won sunsanso bia no na wonom no so nye nuro bi wo ha ke no bi wo ha wo ba be no ma wo de gu anum wi a je say wo pa alewa de to anum eno bi wo kwa e de hyefufuom ne nwunu nti eno bi wo so a e de bebre homeopathy no etise nsuo correct etu de edo ne gu anum a eye tasteless sa ye tablet so na wo de ye kwa tablet ne ye mfa nsuo ennom wo de to anum keke na nane wo de ye injectable so a e tise enti eye no no se de se titie no eni nsuo so boni bia na ne kwahye obisa me ye me de pa ye wo no bi wo ha wo bia obi nyama wontimi nyusi obekọ orthodox no yese do we sei unya 12 years ya wontimi nnom edo we sei wonyamo a wontimi nnom oba wo wontimi ennom sa adro we sei adro we sei wo ye bema wontimi nnom adro we oba nkoa na wotimi de ennom homeopathy de no there's nothing like that akwala ye nnuro no enam say ni side effect nti enkwala timi nnom oba nyemo a otimenum obi a wo da duro bi so wo yade bi na wo hospital na wo no maduro bi a na wanya different yade bi na pese wo de ba homeopathic clinic ya ene sa duro no ene orthodox eni boni bia ubetima combine homeopathic medication and orthodox medication ubetima combine homeopathic medication and herbal medicine if you say no any other medicine no any boni bia it doesn't unlike say bia nka wo aduro bia wo hospital aduro na wo no no untimi nom herbal medicine doctor bit match say aduro ya wo no intimi nom herbal medicine enka ho if you say ene no nyina no there's a reaction. But homeopathic medication reacts very well with every forms of treatment. Okay. And said they need treatment to be a what say be a quality nom oba wonyama wontimi nom and answer oba in fact there's a lot of research that say oba kra nyem na wonum nuro no a oba wo no ne ba no den oba so kra awa na wonum aduro no so a eni sunsan so bia enti eni irrespective of age bia nemom no dia ma homeopathy be unique bia mu a be de make say esi ni say it deals with the uniqueness of problem and then it makes sure say yade bia how bia no ye be hunu yade no the cause of it it will no for na ye wo ya o se ye hunu de nti a o no for na ye wo ya wo kasa enka ene firi mu ba o se ye hunu de nti a wo kasa enka efiri mu ba enye se wo ye no aso beto koto aduro we se nenom na emom no o se ye pensem mu ehunu de nti a wo kasa enka efiri wanu mu eba na ye hunu ya de kro no a ko so saade no that is what homeopathy is all about. The MSN say homeopathic treatment treatment ya obi a on pese yade ebedi ni so ana obi onu pese otu ni yade ase no ene onu homeopathic treatment end point homeopathic clinic ye number ni ye yade bi how bia mesere wo se wa utie no momodin se obetimi afa number no number ni ye 0244 86
7068 0244 86 7068. Dr. Duwate na yete ne nka no tena breko ya wada ro maka ya hono adusua na ededodo na de nyina ye tie bi ai sabe ya ye mistake ye no na bia ebibidro difference no wo mu akire mu o tena breko ye ka ya ho medi afia amankwa tamaklo.